Unong ring plem belapau pertaiba na kejela uba wan prangke dingdo un peni ya kabenta ka bakhadu jong ka plem peliu tenrai the blood and the border ha ka arpulai terik u August ha St. Anthony's College Noel Conference Hall Shillong ha ka por sanbeji janmit kane kandai ka free screening ka plem ka kmi ya kurukam sensyar ka bishar ka khadar bat ka lenyam ka hima khairim harangkat bat ke jingya kendo bat ke missionary Christian ha kisnam khat praspa ter hadu menta mani ka imlang salang ka badap da ka jingya kenat bat isi nyam ya kani ka plem la penmi da ka wishing tree creative UK rangkat ke jingkershan jong ka Mekhalian age ya ka jing peni plem la penbait da ka St. Anthony's College Shillong rangkat bat ka media club Department of Mass Media Pakro lagi mengenai kuas kepada bangga screening jongka film kepada kebentak kekhadu kebalai jongka kasih identity trilogy ini bentak kebalai kekerteng the blood and the border dari upur usna kemudian mengenai ini bentak kebalai jongka kasih identity trilogy jongka kemudian standar usna ajar kesan kebentuk yang where the clouds stand kepada berdot buka megala hello Meghalaya platform because we did not choose kepada isu pengajian tentang kasih jadi negara agak tumaba meningkau kunjung ini ke film bukan buka hello Meghalaya platform buat kini minta kepada isu pangka rukam lihatnya buat kasih syarat kadar jadi makhair rengkat dulu kepada jinya tengku juga jadi menteri juni bagi missionary di bawah mana kita kelas maksnya channel buat kunjur nggak kini banyak yang kini ke imlang salam jini kemudian yang kini ke jinya kena ke jinya pat jinya peran buat kini nanti bah dengan yang kendu mengalami yang perlu jimat buat kunjur hilangan UI ini film lah apa lagi dari benai August sini Saturday san beji ha St. Anthony's College Shillong bah cinta. The duration of the film is about 1 hour, 59 minutes to be precise. The other people who were involved in the additional camera is Anwar Sayu, a very promising young director of photography from the state of Meghalaya itself. The entire production is being executed by a technical team from Meghalaya itself, whom I've been fortunate in the past to have also involved them in my previous productions. Dalam berbagai pembiayaan yang film, kunjung ke additional kamera dan ke komprender dan kena sama dengan post dong, wait tadi yang post itu. But mayola tu sisi menteri lang bagi kena dibenangi jelahi di pelayaran dengan yang film ba mensuai. Di kalau keiru kebawa lesi dosa ba niru dan yang kita kesat nyemduna ya kibi hak bede bagi tujuan kita kamu dari turjuni ba dosa ba lade kebuat ba niru yang ada katakan capability yang kita kapasiti dan kita buat kita ba nila pancina di film ba tahu dan kita berkerja supaya kita menang salah. Aku beri ke musik, ke sultan, ide nagi dua lian jauh makhluk. Aku urut lagi nama ba, aku tu kelas nem sostem bangapur bangaring gila. Ayah dengan bansong, banyak mercimut, banyak dalang, mengkat pergi. Buat gila yo urut kita kabuk siapa, bangaring kita kabuk siapa nama ayah dengan ban pergi tapi sultan kita lesi lah. Kim priang ni kim ada ketemu ngada diri nanum yo ya kata opportunity na kabuban so to kam jana shoot pagi di konten jungu kas tinggal ngalong nong staff film tala pala palusna di nabi bastang di ya first film dengan 1987 borok film di bang ya mga setelah nasional di film kita dokumenter kita asna kita berjumpa dengan salam juni hak apa nanti punya dia kemenor
nanti punya sepang ke imlang salam nama bakian dah sutu ekonomi bakian dah sutu ya ke imlang salam juni minum na mereka masyarakat lalu di kumaga orang tanah kabenta balik kau dan mereka gilai lagi film ketika berada di cloud sen dan kemana kini cuma mereka kayak kamu pun menyanyi kata kata berdiri kasih auto ketika kata keting keteli riam pong kesat dan kaijat kebentar koar mau mentan ketika cincin bentar juga nong sos nong juga ni cakap bahwa buat kumno kipui kendu buat kita kejat menjadi Korea buat France buat pakai kupor buat kita kerja senang lah seperti ini. Di kini kita kendu buat nai ba kampung sana kum kini klub mat aku bagi kita codified law ki teng ki tengku ani teng ki clash ani teng ki mau nak kita struggle ban pin song nang jadi hak ni kejuk jom kita ki land law sebenarnya buat India or in other words hak ni grup ba kini ki grup senjata dalam ki pin song nang jadi hak ni kejuk jom kita codified law nomor san berkat kasih kandang itu atar gun ada kasih ini iba kini borok ki syam syam jadi ban pin song nang ban pin so ban kata jing relevance hak ni kim nak salah jing kita. Anda ini sepuluh walau kim dan kini kom senjata ini kirti dustur kamtam hak beri berkah kendo kasih ni syam hak jingskir ke bawah di unsi ni research mengenai kishim di sinema ban pendek ke film yang ini ujung astang di Porsche ni lockdown buat la premiere yang ke film hak Migrant Voices of European Cinema po UK buat respons kalau kostrat buat kibri di kuat susu bersuatu yang terjinglong jangan terjinglong terpang jong jungi kasih. Tinggal kami tiba kini film rukin ketik jimut kin hiding berkin ganting ni kita kena sengat kuat susu pun lihat research aku dia berkin lang sahaja jung kenang ba kalau kendai kalau ke ba itu lah dujong pulau. Hari ini next ni. Dari Bangladesh. Kule Shillong kesan Shillong. Basyangi kedar barblay kedar barsla. Kendrak Une rong lihat sada klengwan nga, banwan bo ahne, kum kata kurang pong Henry ang bankit banpa olemu. And it tells quite clearly in Matthew 28 in the Bible, go therefore and make disciples of all the nations. Dr. Mohan Rao Mahwati, the President of Bacteria Pakistan, is also here in this second meeting. Dah hek mer se kon lanang la wan ma. Kon. Ma wan. Ai wut pe ni no, pe ka ka. An ring la. Thank you.